Ngiyambingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabathatha semini soyiphathela umfundisi uNgcobo wasentokozweni inkosi Mbusisa. Ngiyabonga ngobomkhulu inkosi Mbusisa. Bantwana basezulwini nyazi lezulu. Nkosi unginike indaba enkulu lapha emhlabeni yokuthi angikhuluma indaba yasezulwini ejulile ekamnkalo wendlela. Ngiyabonga ke Nkosi yasezulwini ngicela mawube nami kube wena ozokhuluma mina ngibe umbhobho nje. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wakhokho bami. Njengoba maNazaretha sinje njengoba sinje sivela khona kulomhlaba woNkulunkulu bethu okhokho bethu kwaMveli Nqaba wentombi onomkhubuyane eyaveza abantu abamnyama njengalapha kaIsrael ngoba bazaliwe oAbrahama bezalwa yintombi lapha yana wasekhethwa uAbrahama kokuthi uAbrahama anikwa izwe laseKhenani kokube yena ezozala ubuNazaretha nangempela ke waphuma uAbrahama wayithatha le ndawo yaseKhenani wahamba nonkosikazi ekuthiwa uSara. Lo nkosikazi le ntombi yayigana uAbrahama yahlala ingenamntwana kwaze wasebenza intombi yaseGibhithe kuyona mayisebenza intombi yaseGibhithe wasebona uSathane ngoba ngikhulile ngizokwenza njani. Wasebona uSara wabhekisa sokusethi indodeni yakhe uAbrahama kodwa myeni wami ngeke ukhulume ngesigidi sakho ngwesithole umntwana na. Wabe sekhuluma uAbrahama nale ntombi uHagari bayizuza ingane yomfana okuthiwa uIshmayeli lo ozala amaSulumane wayizala kethe yanesibusiso lengane ephuma kulokuza wasezuza inhlanhla noSara sahlala isisu wayizala isizwa lapha eyabizwa lapha kule ndawo lapha kuyona yazala lobu buNazaretha lapha kaIsrael kwathiwa uIsaya. Lona siphezulu kwawo namhlanje yena lo akithi uIsaya nathi esasimasimthola lapha owenze lento enhle kangaka ephuma entombini yakwaHadebe lapha yana kulela lasenhla emtshezi ezoveza into enhle kangaka emhlabeni lentombi yakwaHadebe yaveza isimangaliso emhlabeni seyivele wonke amazwe emhlabeni kodwa kwathi wezwe lakithi bokugcina emvanya woyiyona ntombi lekaHadebe yathi mayimzala lo mntwana ekuthiwa uIsaya wayiveza lento enhle kangaka. uNazaretha asike ezulwini asimthande lo uNkulunkulu wasephakameni sizinikele kuyena sihambe ngezakhe izindlela. Le ntombi yakaHadebe ekuyona ezala lo Nazaretha awuntombi nibusisiwe emhlabeni. Le ntombi ezala le ntombi lo Nazaretha zaphuma ziyofuna inkuni ehlathini mazihamba intombi ziyothoza ziyafika lapha ehlathini leyintombi zifika imbali iqhakazile ziyagijima zihamba ziyoyikha lembali maziyikha lembali leyintombi le ntombi yakaHadebe yayithatha yayidla eyayo imbali eyayiphethe ezinye zayibuka zayibeka phansi zasezifuna inkuni intombi seyiqeda ukufuna intombi ubuhle balo buNazaretha buvele ezulwini kanti injumoya oyingcwele le ntombi kaHadebe izoveza into enhle kangaka. Yaqhubeka zayithoza inkuni zabe seziyaphuma seziyahamba le ntombi uma zihamba endleleni zafikela ukukhathala basemkhathele intombi sebethi bayimisa inkuni zawa phansi kwathi le ntombi kaHadebe yayimisa inyanda yayo yaphuyula kanti izozuza inhlanhla le ntombi bathwala zagoduka intombi kwase kuyafunyaniseka ukuthi lapha phakathi komuzi kaMzazela sekufanele umntwana umayekisa athathe umakoti ekhaya base bephunga imizi emibili kwaba yilo kaHadebe nomunye umuzi zasezihlukanile impulisizwa ephuma lapha kaMzazela bafika bayithola le ntombi eyadlala embali ehlathini babuya nayo indaba yale ntombi yathi mayivuma yazogana yafika yamsungula umyamzala umntwana wasebizwa ngokuthiwa uIsaya. Lo mntwana wathi betholakala
wakhuliswa ngomoya oyingcwele wakhuliswa ngomoya oyingcwele wangaphathwa njengezinye izingane umoya wakhe oyingcwele naye futhi wangawulandela izinto eziningi walandela izwi lasezulwini kanti uzonikwa omkhulu umsebenzi lona ozowenza wabuye wakhula lo mntwana wasenika nezwi lokuthi hayi angagizi lutho angaqonywa amenzi lutho yakhula lengane ezala ilentombi wahadebe yakhula lengane wafika isikhathi yathatha intombi yagana yayilobola yashada yaphinda yathatha intombi yayilobola yashada yaphinda yathatha intombi yayilobola yashada yaphinda yathatha lesini intombi yathi ishadi lesini akazange aye lawini lakhe ngoba lafika izwi lathi lona somthatha ngoba sase ungathanda ungagana kwenze njani waseyiphuma lo ntombi yaphinde emva engazange ayilini elawini lakhe wahlala nale intombi ezintathu wayithola insizwa mayithola le insizwa ayithola le ngane laselimkhipha izwi lathi akaphuma ahamba ayoshumayela eMpumalanga wathi mayikhuluma wasithola abantwana lathi izwi phuma uhambe uyoshumayela eMpumalanga akakwazi lapha eMpumalanga lamkhathaza izwi lokuthi phuma uhambe uyoshumayela akakwazi lapha eMpumalanga lamhlupha izwi kwahamba abangena zaphela ingane laphakathi emzini wakamzazela kamayekisa zaphela ingane lawe phakathi endlini wathelele kwenye indlu waqhamuka indoda egibeli yashi iphethe umkhonto ibophela embomboni ngeduku ayibonakali ubani yangena kwenye indlu lele kwenye indlu yafika kwazi ingane yayibulala mayikwazi ingane yayibulala le ndoda wathezwa wenza kuyakhala kulendlu wathi uyafika ingane ifile kodwa lo muntu ayikwazi akabonakali waphinda futhi wahlaleka kwazilwa wahlala waphuma lathi izwi hayi phuma hamba wathi yakhuluma la kunina wabuza unina le ntombi yakhe imbali ukuthi uzobashiya nobani abantwana la ekhaya kuthiwa hamba oshumayela eMpumalanga ngoba kwenze njani labuya izwi lathi hayi abakho abantwana abangangesihlabathi solwandle wangaze ukuthi abantwana abangangesihlabathi solwandle bazobe bephuma bevelaphi waphinda futhi yafika le ndoda igibeli yashi yangena kwenye indlu yafika igwaza ingane yayibulala watheza elele kwenye indlu wava kuyokukhalwa wathi yafika ingane ayikho ihambile hawu kwakubi laphathwa lo mzi ekhaya labuye izwi limkhipha lapha akavuma ukuphuma ngoba akazi ukuthi uzophuma eyangalaphi uzokwenze njani kwabuye kwahlaleka yazilwa lo ngane waqeda kwadishi kuthe kulesithatha ingane yathi mayifika le ndoda yashi igwaza abangisalala phakathi komuzi lapha ekhaya wahlala nale ngane eyisingethe ingasekho emhlabeni wahlala nale ngane eyisingethe emhlabeni esosizini engazi ukuthi kwenze njani izwi limkhipha lapha ukuthi akaphume ahambe wahlala nale ngane kwathi bamqede ukusa waphuma naye le ngane ingasekho baqala makwasuke isililo la ekhaya walandelwa manje ngemva ngoba uyamba nale ngane ayisekho wahamba bamlandela bakhala manje kuthi wabahlangana nomlungu wayegibela ikalishi inqola mabebuze ukhaleni hawo lona uyamba nale ngane ayisekho basebemmisa sebemkhuluma naye esevuma lokuthi cha akuhanga lo muntu maye nje kwaseyithi umlungu wabiza isikwata sakhe umlungu wayimbele eduze komgwaqo ngane ayingwatshanga phakathi komzwa kaMayize iseduze komgwaqo lo ngane lapha wakhona isikwata somlungu wasazanga besabuyela emva wahamba ukuphela wanqamula wagudla intaba zonke wathola umphuthulu weimbongolo okwahamba inqolo obheka eKokstad uma ehamba ngawo lo mphudulu weinqola umkali wendlela uyafika lapha ubona umuzi lezodlula kubona khona unkosikazi uhlele emthunzini kanti unkosikazi umhlele emthunzini yena uphatheke kahlungu ave khulelwe endlini ngaphakathi uphumile manje uthamela umthuza nga wasecela amanzi uShembe wasethi unkosikazi hayi hamba usikhelela amanzi ngikhelele wena umdala ngaka ngena ukhamani methi ngena lana uShembe ufika ingane apha igula ngaphansi wabeka phansi umthwalo wakhe wayikhulekela le ngane wathi eqeda khona uyikhulekela wathatha isikhwama sakhe waphuma wahamba okushuthwe ngevumela amanzi webiza umoya wengane wale ngane egulayo wahamba uthe mayephuma la endlini wasale waphuma umphefumulo kulengane mawuphuma umphefumulo kulengane uthe angena unina uyafika ingane ihambile wathi kwani ndawo
kanti bayibulala lo muntu ingane yami waqala unkosikazi wasusa isililo la ekhaya wakhala unkosikazi kwaze waphuma bonke omakhelwane bazi bafika lana amsekho uShembe uhambile wehla ngombhuti lona obheke kokusithatha hawu kanti bayibulala nengane yami wakhala lo nkosikazi bafika nomakhelwane babuza ukuthi uphela lobotha nanga ushone enzansi lapha yana babe sebethatha amayashi sebemlandela umqalo wendlela bathi babemfika endleleni umqalo wendlela bafika bathi wena bowuthandaza wathi wathi wabuya kuyoyiphilisa uyoyivusa lengane ngoba ifile wabuya awuzomvusa njani ukuthi masefile babuya naye bemqhuba ngamayashi wathi mayefika kulomuzi uyafona ngempela ingane wasebeka impahla yakhe leyiphethe wafuwa guqwa wabuza igama lawo uthi ubani igama wathiwa ukhodi igama layo wasekhuluma noNkulunkulu wayibiza lengane wakhuluma noNkulunkulu wayibiza lengane wakhuluma noNkulunkulu wayibiza lengane hayi ingane ayivuki wathi wakhathala waphela umthandazo wawuhlala phansi nabantu bayavungama abantu bathi akayivuse bayavungama abantu bathi akayivuse bayavungama kwathi makhathaleni yanyakaza ingane yamemeza unina wasabela wathi uphula umuntu ebengithandazela wathi nangu khona wathi hayi manje ngibuye bese ngihambile mina angibulawanga yilo muntu akuyena obengibulele bese kuphela isikhathi sami wayithatha umthwalo mntamayekisa wayephuma ehamba uma ephuma ehamba le ndlela endengane yavuka yahlala le ntombazane ukuthiwa ukhoti yahlala lo ngane waze wafika la eThekwini mayefika la eThekwini uzothola umdluli usebenza ukhipha impahla la eitimeleni ema-eitimeleni lezi zakalayini ekhipha impahla yamasulukesi abelungu uyabuza uShembe uthi indawo yokulala ngayitholaphi uthi umdluli khona botiki la emsizini uyiphindela athi nqamula khona la wolayini abese nqamula uShembe la kule thebeni likaDurban station indlela yahamba uShembe mayefika lapha ngaphesheya kolayini usefika uthola indawo engaphansi kwesata somuthi ibhadla uyalala uShembe walala kwasekuseni umngamdluli bethi uzokhamaza kompayipi uthola uShembe nangu lefa ngaphansi komuthi ehlathini akayanga lapha kotike yangena umoya ingcwele kulonkosikazi omhle wasezulwini hawu lo muntu belele lapha ya wakhamaza unkosikazi wabuya kwamdlula wafuthi manje hayi akangihambe ngiyombheka lo muntu ngabe udleni nangempela wabuya unkosikazi mayifika awubaba bowulele lami wavuma uShembe hawu ngeke uyophuza itiye kwami na hayi wavuma uShembe bathathana nempahla umuntu umdluli bethi uzophuza itiye ngo9 ufuka uShembe nangwe kwakhe hawu wena bawufuna indawo umina awuyithola ngendawo athi unkosikazi lo mabelele ehlathini lapha ngathi akeza uzophuza itiye uyabuza kumdluli uhamba ngani uthi ke lo mina ngihamba ngendaba yesonto awuyasonto athi umZulu ngomshumayeli mina leAfrika hlala phansi ngizobuya ntambama sihambe siye enkonzweni nangempela wahlala uShembe phakathi kwalomuzi okamdluli wahamba wayenkonzo emsebenzini umdluli wabuya ntambama wamthatha umqali wendlela bayesontweni wafika endlini yesonto le nehlala ephezulu netafula ephezulu wafika phakathi wagibela umdluli wayiphatha inkonzo behleli phansi ehlaleni wayiphatha inkonzo wayiphatha umdluli yafika la iphela khona wasecela emakholweni kuthayi kunomuntu engihamba naye la ake simdedele simnike ukuthi angeke ningasipha amazwi kuthi ayaguqa ngamadondo amayisayizange bisa ngoba yayingemi bona babema bona yahlabela igama lesikhozi uthi wakhazulwa ngenxa yami base belihlabelela wakhazulwa ngenxa yami bahlabelela yahlabelela khona zesuka izifo kubantu wathi yabheka umdluli hayi onakelela ngaphakathi zesuka izifo kubantu wasukuma manje uShembe wakhulekela laba bantu abakhalayo wakhuleka uShembe kulabantu abakhalayo wabathandazela wathi yabheka umdluli wabona isibangaliso wabakhulekela uShembe abantu benqamuka khona abantu base bephuma wafika wathatha umthwalo wakhe waphuma wayithola indawo emsizini lapha kotike wafika lapha emsizini walibasa ivangeli akafika wahlala phansi baphenduka abantu emsizini baphenduka abantu waze wakha isonto la emsizini indawo yokusonta ayehholo wayakha le ndawo baphenduka abantu abagulayo wabaphilisa uShembe umsebenzi wakhe wabaphilisa lo Shembe abantu kwase kuyezwakala la kungakabe emtshedeni la emaqadini kungaphezulu kwasekuphakameni la sekuthabukele ukuzela manje emtshedeni kukhona unkosikazi waKaNgcobo lo nkosikazi waKaNgcobo
ugulile wavaleka amehlo wangaboni manje mabebona laba abasebenza eThekwini imisebenzi kaShembe bambona ngasamphilise lo nkosikazi kwase kuthunyelwa izingane ezimbili zamantombazana imlande uShembe ngangempela utho wathi uShembe maye esontweni wathi kweke umnye umuntu akasalila khona into yakhe ezofika ngangempela zathi mayifika lamantombazane athi kuthiwa sikulande lapha siyagulela ekhaya azange ephuma uvala wakhe inkonzo wabe sethatha isikhwama sakhe esephuma la lamantombazane eseyiqonda la emjibheni uyafika ngempela mengele kulo muzwa kaNgcobo umakhoda akaboni ngempela emehlweni yakhona ngamadola into kwamayekisa yakhuluma nalo nkosikazi ngamehla lo nkosikazi yawakhomba lamehla lo nkosikazi yawakhomba lamehla lo nkosikazi yawakhomba lo mhlaba nkosikazi wathi ebuza ukuthi ubonani wathi unkosikazi ngibona kumpofu yaphinda ahlabele into amayekisa yawakhomba lamehla lo nkosikazi yawakhomba lamehla lo nkosikazi waze wabhobha unkosikazi wathi qale ke kumthandaze wasebona emehlweni wasebona emehlweni ha angena indaba enkulu mayengena ebona lo nkosikazi emehlweni wasebuzwa umunye unkosikazi wakaNgcobo okuthiwa unobelungu bentombi yakama uMakhumalo obebakhona abantu bakhona la ebeganye kaNgcobo lo Makhumalo wathi mayengena uzofunda eBhayibhelini eyafunda uMakhumalo eyamkhipha u18 tatana noma uzofunda khona 18 ingwadi katatana noma 18 awufunde la ncwadi okuyiyona eyakhipha lo mfazi lo melumu uMakhumalo yamkhipha eAfrika esenziwe umkhokheli ifunde mase uyitholile 18 hamba nayo ngiyakubavezela umprofeti bafowabo abe njengami hamba nayo ngiyakubeka amazwi ngobeka amazwi ami uyakukhuluma bona bonke akutshelwa yimina hamba nayo uyakuthi uma ekhona ongawalaleli amazwi ami mawakhulumayo egameni lami ngiyakuwabiza kuye ameni ngiyabonga kwabuye lo nkosikazi wezwa ukuthi abamtshele bakaNgcobo ukuthi lo muntu onjena uyisimangaliso uyaqala ukuvela umuntu onjena kwezaphezulu namakade kwabuye lo nkosikazi babisebemtshela usefikile ezobona isikhulu sakhe waze athole lokwakuphakama njena okubona kukhona kwakuwumuzi wendiya lapha ephakameni wafika usefuya buza lo nkosikazi wafunda le ncwadi ukuthi wena nekulotshwe ngawe ukuthi umprofeti ashongo uShembe uthi mina wathi wena ushokona yini wasephendula lo mfazi wakhetha inkosi lapha kuShembe wabuya uShembe njalo wasethola le ndawo phakathi komzi wasephakameni imizwe ekula efuna indawo yokulala endiyeni ehlele umkani wendlela ebuyele eThekwini uma ehlele umkani wendlela ekhuluma nendiya lase liyamnika indawo yokulala lapha ngaphandle lathi nizwa indiya ntambama lezo eshumpuka amayekisa ethi lala nathi namhlanje aliboni umuntu libona yena yedwa ogugile hlabele ecela ukulala enkosini yasezulwini wathabelela ozwathandaza waqeda walala mayibuza indiya wathi hayi bengicela ukulala kuNkulunkulu lamiyeka indiya walala kwathi ekuseni ngo4 yasho into kwanhliziyo yathi vukana athe
kodwa kuhlabelela into engaka lavuka India laphuma la ubaleka la ushiya lo muzi kuze kube khona ukuphakama nje lapha kwakuwumuzi weNdiya owathathwa inkosi umkani wendlela bantwana sihlele ezulwini ngalo Shembe wethu kuze kuzovela lokuNazaretha obuhle kangaka njena base kuyabonakala ukuthi iyakhula indaba yalensizwa kuyabonakala kwase kuthi uShembe kabulawe kwahlangana abefundisi baye bezinkonzo ukuthi uShembe kabulawe bavumelana kwafanele uzobeka nhloboni bakhamaqhinga kwabona hayi angashawa ngobesibabu akafake lapha elwandle ayobhabhathisa amanzi khona ezobulawa amanzi yafuma inkosi yaseParliament bayitshela ukuthi mawuthi uthunywe uNkulunkulu hamba uyobhabhathisa lapha elwandle kukhona unkosikazi wasemakhosini lo nkosikazi wayekade isishosha ehamba ngamadolo idadlala umuntu nentombazane ekhaya emakhosini waseyikhulelisa lengane yaseyiyaxoshwa phansi komzungu abengavunyeli umuntu akhulele ekhaya iyaxoshwa lengane ihamba ngamadolo nezandla mayixoshiwe lentombazane yamlandela lo muntu usebalekile uhlala la emsizini yamlandela lentombi yafika mthola lentombazane ehamba ngamadolo ngezandla ithi ke lentombazane nkosikazi ngangithanda ufishi kakhulu abantu bala bengihleka bethi ngidla inyoka bengawuvuma ufishi lo hlala emakopini uthi sengize ngafunda lenhlamba ngethuka uthi wathezwa njengoba kuthiwa uShembe akayobhabhathisa olwandle uthi wenza kwehla abantu la ebhilishini bethi hey so wesibona uyobhabhatha kanjani emanzini bathi abanye hayi siyobona isimangaliso uthi bayehla abantu bayagijima uthi nami ngaba nesifiso sokuthi angiye lapho olwandle leyo bhabhathisa khona lo muntu ngiyayibona uthi wabe sebiza ulisho ngoba beseduzane mawehle ebridge lomgwaqo kwakunebridge elathuma ngaphesha womfula ngale kwephi kwalayini elaliwele umalwele boyela abantu basemngeni leli bridge lalinamluka lehlele ngasemsizini laphansi kwakhona ithilom leNdiya uNkosikazi hayibo laba abantu bekhuluma ukuthi wasekufika umuntu ayikhona angiye nami lapho olwandle uthi waqasha ulisho uthi wamthatha wathi uthi Nkosikazi wathi afika lapho olwandle hawu akumuntu bazobona isimangaliso ukuthi lo muntu uzobhabhathisa kanjani olwandle uthi wathi yabheka akimboni ngoba ngiyaba ngezandla uthi phela ngaphansi kwemleze yabantu akimboni lo muntu uthi wathezwa kodwa wathiwa nanga ephuma ehlathini yaphuma into bayekisa yaphuma into kamayekisa yaqonda olwandle yathi mayifika ogwini lapha lolwandle yema yakhuluma nalo olwandle yakhuluma nalo olwandle yase iyangena phakathi emanzini uthi yathi mayingena amanzi eshalo esinqeni base bethe amaphoyisa lawa akeme wathi wangema waqhubeka wabheka phambili wathi amanzi mayila ephansi kwesifuba waseflasema khona esekhuluma nolwandle lakuthiwa uDokotela dalithi baliza ngolaka ulwandle athi ngesandla uthi lothi lehle ilanga seluthalalale selihamba luthi ithalala ulwandle luqondile lungasezingolaka uthi wahloma ubhoko lwakhe wakhuluma nolwandle wathi ayibiza leyisizwa eyiphendukileyo kokuthi azize phela ibhabhathise bangavuma abantu bathi ababiza laba esebephendukile bangavuma abantu uthi wasephuma lonkosikazi emanzini washiya ubhoko lakhe wafobamba insizwa ezimbili wafika wayifaka emanzini zabhabhathiswa leyisizwa uthi babe sebeyingenela abantu uthi wababhabhathisa abantu uthi nami ngathanda ngingakhethanga Nkosi kaShembe uthi ngathanda nami lokho ngizohamba kanjani ngoba ngiyaba ngamadolo ngezandla amazi ashaya lemlomweni ume ngizohamba kanjani ngiya kulwa muntu uthi kanti uyangibona umntakanhliziyo uthi wabhabhathisa waze waqeda wathi shi uthi wasephuma emanzini wafika ngibamba uthi bheka inyawo zami zishwabele zenzi nje angikwazi ukubeza uqondile uthi ngiyantanta ngibongibamba wangena nami wathi mayefika ubhokweni lapha methi uyaphenduka ngoba abhekela ngizofika sophuma ngakhona uthi hawa ngithatha amanzi uthi angithatha amanzi angithatha ngangaze emhlabeni naye wangangibona uthi ngiyangalaphi ngiliphila ngikhona uthi washululela nje wema uthi wathezwa wezethitha ngekhanda phansi ehlabathini khona phakathi emanzini uthi wathezwa wezethitha ngeinyawo zakhe zona lezi ezishwabele uthi wagquma kakhulu yakhuma lenyama ebeyibamba umsipha yadabuka waphuma segijima saba ngeinyawo zakhe lonkosikazi ubakade akhele eGiblense ukhuluma ngomuntu obekade ekhona la eGiblense kungakakhi khona abenu isquad manje akhe lapho lonkosikazi owayeyikhoza ephilisa umkani wendlela bantwana silandela izulu sesemhlabeni
asimthande lo nkulunkulu le ntombi kaRhadebe eyadlala embali eyasasamaliya intombi nayo yakwenza lokho yathi khamanzi wayibona uJesu wathi ucela amanzi mina wathi ebuza intombi ungaphuza kanjani nami wena umJuda mina ngumSamariya wathi uJesu mawube wazi ukuthi ngubani ngabe uyangiphuzisa amanzi nangempela intombi mawuphuza ngoba sitsha siphethe yathi mayizwa lo ntombi hayibo umuntu wasezulwini yaphinda yawutshela amaSamariya aphenduka amkhetha uJesu nathi namhlanje wathi mayiphuma umntaka abayekisa eza kulo mhlaba ekhethwe khona incwadi Mateyu 21 ukhethwa kaShembe lapho lemla Mateyu 21 verse 43 lokhu ngithi kini niyakuwaphucwa umbuso kaThixo unikwe isizwe esiveza izithelo zawo wawuthatha uShembe esuka lephezulu entabaze lo mbuso njengokuthi ninabathanda ukuphila emhlabeni kanje azange alifike ivangeli likaJesu uShembe ufike wasifaka kulona phakathi kulona uJesu sehambile sebembulela amaJuda wabuya uJesu nibhala amangani kanti wabuya uShembe uthe uShembe eyobulawa amaloma empika phezulu kwentaba laphana wafike eguqe ngamadolo uJesu uShembe ethandaza uShembe phethe uJesu ephethe izinyane lewundlu likhona lo foto lakhe niyalazi ephethe izinyane lewundlu lana emile uJesu ngeinyawo zakhe ekhuluma noShembe othi ngilapha Nkosi yami khuluma Nkosi yami izinceku yakho izwe singamphila kanjani uShembe bantu abami izintombi ezinhle nibusisiwe ngoba kunjena njena ile ntombi yadla imbali ehlathini kaRhadebe le ntombi yadla imbali ngoba kunjena nje kunje kungani bantu abami lobunazaletha bukhona bunjena njena wonke nale iphika ezimhlophe ezihlaza zivele ngenqayeli bantu abami ngale ntombi kaRhadebe sesibusiso kulo mhlaba semzofunda incwadi yesembulo 21 incwadi yesembulo 21 uyiqala khona kwesiphezulu kunekusevele hamba nayo ngabona izulu elisha nomhlaba omusha lenza uShembe hamba nayo ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile konke namaloma konke nako konke emhlabeni hamba nayo akusekho ulwandle hamba nayo ngabona umuzi oyingcwele iJerusalema elisha hamba nayo wehla ezulwini kuThixo hamba nayo ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe hamba nayo ngezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu yini neseli nayo mawuphika hamba nayo uyakuhlala nabo hamba nayo babe abantu bakhe hamba nayo yena abe uThixo hamba nayo uThixo uyakuzesula izinyembezi emehlweni abo hamba nayo akusayi kuba khona ukufa 24 ezansi khona lapho 24 ezansi khona lapho hamba nayo izizwe ziyakuhamba ngokukhanya kwawo awuziboni zingakanani amakhosi omhlaba yini neseli ngaphambi kwethu ayakuzisa ubukhosi bawo yini neseli ngaphambi uyaliphika lezulu elishesiteli kulona bantu abami aniliboni ngani lezulu sihlele ezulwini elisha thina sonke njengoba sila ekhaya ngizokutshela kokuthi lezulu likaShembe lisebenza kanjani ngumsebenzi wezandla zikaShembe kodwa ngifundanga angiyanga nasesikoleni angazi angazi lutho kodwa ngumsebenzi walezulu likaShembe awulalithanda ngokulizwa Morning.
nomkhubuyane eyayikade linyelwa amasimu kulo mhlaba eyayizela amanazaretha noma babengakholwa okhokho bethu kodwa babengamanazaretha ngoba babecela ngokuthula zazingekho izimpi kokhokho bethu abafika la beqhamuka phezulu benkabazwe lapho lababunjelwa khona befika kulo mhlaba bebizwa ngokuthi abangoni bafika bathola nayo le ndawo esenkandla igama lomuntu umngoni lelo owafika wakhe etatini lapha njengoba sobona uthi kusenkandla wena kani igama lomuntu umngoni owasuka le phezulu enkabaze abanye baba ngabasuthu abanye baba ngamashangane abanye baba ngamakhoza abanye baba izizwe zonke ezimnyama ziphuma lapha enkabazwe kule ntombi unomkhubuyane okuthiwa sinasi ngabangoni umveli ngabo wethu uNkulunkulu hayi uJesu Kristu hayi uJehova siphuma thina lapha kumveli ngabo abantu abamnyama balithola okhokho bethu lelazo bahlala bengabangoni ukuthenga impilo kaqeshwayo base beshintshwa abantu kwaye kuthi ngabangoni base kuthiwa ngemva kwalo sesingaba amazulu saphuka ngemva kwempilo kaqeshwayo kwaphela ukuba bangoni neyibongo lezi zingaka nje zizalele lapha enkandla zazingekho ibongo kubantu bekungabangoni kuphela bengena ibongo kwase kuzoqhaja nje ubona khona uNgcobo nje uzelwe nje uNgcobo uyena omdala kumngoni uvume izitha lonsizwa eyumngoni yazala uNgcobo walanya ungithi walanya uBlose wazolanya ushangase ngemva bapho ukubona sekuyisibongo amagama abantu lawo nalabo bakagumede ugumede uphuma kumngoni noma bethi bona abangoni namhlanje baphuma kumngoni wazala ukwabo omdala wazolanya untombela wazolanya umageba yaba abantwana abakuqala wena uzobuza ukuthi hawu phoba kwabangwa yini laba bakazi kubekona abakhulu hawu uNkulunkulu bantu abami nalapha eIsrael uthathe uJakobe emncane phakathi kwendakwabo wamphakamisa uJakobe wezemkhulu kwahamba kwaphela umbuso kaJakobe basebezala sebengama-Israyeli kwasefuna kwathunywa uSamuela kwathi ahamba yogoba endlini kaJese wafika wagoba uDavidi wabashiya abadala kwathi bekhomba uSamuela kwathi hayi labo kwakhonja abancane kwazogqotshwa uDavidi emncane kwawuyena ozala lesi sizwe sakwabo kaJesu ungamangali kamakwanza babazulu wena uthi abenziwa yini babe ngoba bona babokugcina lapha ekuze cha umbuso kaNkulunkulu siphethe umbuso kaNkulunkulu sithande baba singabantwana bakho baba ayikho into engasiza lapha isibusiso savelayo siphe baba sasithola sibiwe mawusikhipha inkosi inyanga yezilanga lamalanga sasiyaba ngemoto yamandiya masenhlangakazi wengekho imoto ehayo umuntu engenamoto umuntu siyama ngemoto yamandiya lasho ilanga usuku olulodwa lathi manazaretha ziphi imoti ithengani imoti njengoba namhlanje le imoti seyidinga zisibusiso senkosi ilanga sonke njengoba silana njena siphethe isibusiso senkosi ilanga eyasinika sona ithunywa ubaba mkhulu ngoba ubaba mkhulu yabe engawuqedanga umsebenzi njengoba nanamhlanje nawe ugijima phansi ugijima yonke indawo ugijima nje kusagijima yena ubaba mkhulu ngoba phela umuntu akafi uyahamba khipha umoya uNkulunkulu awubeke komunye umuntu aphinde umuntu wazalwe abuye abe njengoba wayenjalo usawubaba mkhulu baba uma uphika lapha njengoba sikhona siyiboshwa zemndeni emakithi yonke sonke njengoba wena ungabanikelela abantu bakithi indawo yakho abaseKholinte 15:29 ivesi khona bezozwa kahle abantu abaseKholinte 15:29 ivesi khona bezozwa nohleliyo ongabanakile abantu bakubo azazi kodwa unecala lapho ezalwa khona wangidala nkolo Autiko Konkosi yama ayewa wangibeka muleyo
abafileyo na njengobhabhathisa wena ubhabhathisele lo mndeni wakini wonke nje obalana ngibuza ukuthi niyabanikelela niyabalayithela ibani bayokwenze njani ababhabhathela abafileyo hamba nayo uma abafileyo bengavuki nokuvuka ababhathiselwa abafileyo ngani na ngiyabonga uyabalayithela ningangenzi nje lapha kithi ngilayitha zakithi ibani zakangqomo ngikhipha ishumi lawopondo ngilayithe zakoloneka baba emanzobeni ngikhipha opondo abayisihlanu ngilayithe zabokamana ngoba zonke lezo ngilosi ezakho wena ushobo olulodwa ezabokamana ngikhipha opondo abayisihlanu ngino-40 landi engizohamba ngushile phakathi kwalo mzi la ekuphakameni wale laba abantu abangasekho ngoba mina ngumuntu ngilapha phakathi kwabo ngithunywa ibona ngize ngibe lapha phakathi kwalo mzi wasekuphakameni ibona abangithumayo ikona-ke ukuthi uma ule kuphakameni musukuhamba kambi musukuhamba kambi le kuphakameni hamba kahle le kuphakameni musukukhuluma kabi le kuphakameni musukukhuluma kwenza into ezimbi ekuphakameni enza into ethandekayo ekuphakameni ngoba uyafuneka lapha uzele umndeni wakini losuke sowungasekho uyisiboshwa somndeni wakini owafayo balayitheleni-ke yibani abantu abanilethe la esontweni ngoba niyiboshwa nonke khipha noma uzuka yena noma u5 landi imalini nemesiyibeka ebasiyibani ubalayithela abantu bakini kuze ube nenhlanhla isibusiso selanga uyasibona imuthi zingakanani zibheke nazo sasingengaka thina phezu kwentaba sasihlupheka siyama imoto amandiya lakhipha isibusiso zifa imuthi labuya ilanga lathi manazaretha nidayise ngobuzibla kwenu akuwona amakhosana ingane zabelungu akuwona amakhosana ingane zabelungu ingane nizalayo amakhosana namakhosazana ave zathandana insizwa zakithi ngaleso sikhathi selanga wafika iphethe imboko insizwa zalapha kithi mayihlanga ithi yakhosana kamkhulu asekwaphela kusekho lokukhosana namhlanje ngoba senaphuquzeka yakhosana kamkhulu bethandana laba bantu bengalwi benganukani kwabantu ababethandana bemthanda uShembe lezo nsizwa ezazibiza ukuthi ngamakhosana wasethi namakhosazana futhi akuzona lento besibiza thi ingane zabelungu sithi inkosazana inkosana waza kuwona kushilanga inkosazana ilabo dade wenu nangu wabona enjena ayona amakhosazana la aseyiphatheni kahle bantwana bakwethu asambeni kahle phakathi kwaleli banda ngoba sihlele ezulwini mawuthi ufunela izulu indaba yakho ngithe ngizokutshela ngithi izulu ngani mina ngiyiphenduka la kaShembe ngithe ngumshumayeli ufika ko5 landi babe ngamaphepha abanye abababonanga wabona sekuyisimi nje babe ngamaphepha o5 landi laba ngiyafika ekhaya ngiphuma ngivela koShumayela ngoba lo msebenzi kaShembe angizange ngize ngihlale phansi kuloko ngawenza njalo lokushumayela mhla ngikhetha inkosi ngibhabhadiswa emkhayideni lapha kona kambonambe la ngada khona ucele kwakumfana umcelo lo emncane umone esegugile nje ngafa lapha ngakubo engathi la eduze kwakubo ekhaya kumfana omncane lapha kubo ngafe ngadla inyosi lapha yana abafowabo bakacele nje insizwe ezindala nazo sezigugile njengami kanjena nje umbone ngakanje kwakumfanyana nje esinisko lo mntwana eyithanda umgidi lo mntwana ngafika ngathi nyothi ilanga abhabhadiswa khona inkosi yafunda incwadi yabaseKholinte baka13 ilanga lathi bayifunda ikhuluma ngothando yakhuluma kodwa yakhuluma ngosisi lakubo yathi aphakithi sasihlupheka lapha kithi wakubika konke ukuhlupheka nokufika kayise lapha kule ndawo wakubika konke inkosi langa wathi umuntu bethu ukhethe inkosi yasekuphakameni nami ngaguqa ngamadolo ngabhabhathisa kulwamfula nje ngavana ngathenga ibhayibheli isihlabelelo angazi usifunda kanjani ngoba angizange ngafunde esikolweni ngathenga isihlabelelo ngathenga ubhoko ngafika ngashumayela ezweni lakithi ngashumayela ngalathi usikiso wonke wamashongosi mina ngangiwaphethe hayo anti amasewusikisi wonke wamajongozi ngawalatha phansi ngaphuma ngashumayela ngalakha ithembe lethuze kwasekhaya ngoba lo Shembe uvunywe iwonke umhlaba ngisho namanje athanda uShembe njengoba wabona emhlophe njena ayefuna iMnazaretha lamanje wathi uShembe cha ngeke sibekhona isolo salamanje ufakeni umkaka bemhlophe zonke intaba imizi neintaba nezifunda zale mbali eyadliwa intombi kaHadebe ayikho intaba engaqhakazile ngaphansi kweyihlahla ayikho
ayikho into abengaqhakazile engena ayikho imfunda engena buNazaretha yonke indawo inobuNazaretha yonke indawo neshe athi bayozwa uthi wafika uShembe athi amotshe siyayikhetha kosasekuphakame zathi ithatha siyayikhetha kosasekuphakame kule ntombi leyathi imbali ehlathini namhlanje sihlala thina ngaphansi kwale ihlahla ezumthuzo wale ntombi ngakhatele isibusiso le ntombi ifanele siyibonge ifana nale ntombi eyasikhipha lapha emaqadini sihluphekile emaqadini isidonsile inyanga yezulu yasibeka emaqadini sifanele kube lo nkosikazi simfune singamanazaletha akaguqe ngamadolo sishaye amaranti phansi ezandleni zakhe uma esekhona lona owasikhipha lapha kathini sihluphekile bafika ilanga lamthanda langena naye ngaphakathi lapha ilanga kubabamkhulu nenyanga yezulu nabefundisi wathi uthe ngozali la isonta la nelwane wathi mayebuya lapho lonkosikazi hawu uthi ngimbuzile ukuthi uza kumela yena ngoba wayeumphostoli inkolo yakhe uza kumela nje awuzingani bantu lathi ilanga ngeke bavume ngeke avume futhi naye basethuma lo nkosikazi wafika wasikhipha lo nkosikazi wayitshela inyanga yezulu nabefundisi bafike bayibona le ndawo lapha kwabamkhulu kanti inkosi yamakati izofika ngesabatha ithi baba khona indawo bengifuna ukukunika yona avume ubaba athi kulungile inkosi sihluphekile shamgida phesigodini nala bebhabhathiswa khona inkosi yamakati yabo ushawa khona umgidi hayi kwabonakala uyafika inkosi yamakati yamthatha wahamba naye bakhuphuka futhi bayimongena baseyangala lala khona izindlu zesikolo khona uyafika athi inkosi yamakati baba thatha yonke la kodwa ungajombi ngala ngopingo nangale futhi ungajombi upingo thatha yonke le ndawo ungakhuphuki futhi ngala wale ntaba yavuma inyanga yezulu ayibangisalala emakadini umele ngangigadi ikhoshikane owayehlala kuyona ikhalaveni eyayigasobha phakathi kwalo wamuzi ibhasobha yimina lokho ngingasayo emsebenzini sengihleli phakathi umuzi wakashembe lona engikuwona namhlanje bantwana akasiphe uShembe inhlanhla enhle akasiphe uthando uShembe asimthande uShembe sasizwe lo mfazi engikhuluma ngayo ukuthi besifanele ngena ngasimbize sonke silethe inhliziyo simkhangeze lo nkosikazi wasenzela wathi mayifika ngenyanga yezulu lapha phakathi kwalomuzi yaseyupha igama elihle yathi igama lalo wamuzi usebuhleni bamaNazaretha pho ziphi inhliziyo ezinhle kuthina asimbizi ngani unkosikazi ke simkhangeze kube lona awisa noma isente noma u2 sente phakathi naye abone isibusiso esiphuma kuthina konke siyathokoza noma siyajabula yini ngaye na ngalo umsebenzi omhle kangaka maNazaretha nikezulwini yasithokoza inyanga yezulu yasithokoza inyanga yezulu kahlungu yasithokoza inyanga yezulu kahlungu yathi ma inyanga yezulu ihluphekile sinikwa abefundisi lapha ebabephuma mhla sibeka inkosi ilanga kwavele insizwa kwakuthiwa uSikhakhane wathi uSikhakhane maNazaretha besidinga ukuthi uNkulunkulu kunina kanjani uthi befundisa naye lo uthi wasegceke umhlola lapha emanzini mtoti uthi ingane yashona edamwini mayishona edamwini lengane uthi sathi imsebenze njani uthi kuhamba somtshela ngoba lalingaphumi ilanga endlini lalifunda incwadi uthi sahamba samtshela hayi ingane seyishona edamwini uthi waphuma endlini wathi mayephuma endlini wafika wabuza ilapha ikhona uthi ucebile ingane ayibonakala uthi wathi ishonela uthola wathatha itshe phansi waliphosa phansi uthi uSikhakhane noma yayingasekho ingane kodwa yantanda sayihipha ngenkosi ilanga lilapha emazimtoti buthi uSikhakhane sathi siyezwa kungoba sasihleka sithi hey kazi mehamba umqali wendlela ubani othatha le ndawo uthi ngempela uSikhakhane sathi sizwa kwathiwa usehambile waphuma washiya isikolo lona wahamba waphikelela sathi sizwa kuthiwa sehlele esihlalweni kanti uhleli kanjani esihlalweni akakhethwanga yithina uShembe akakhethwa umuntu ukhethwa umoya oyingcwele ilanga lahlala lingasi liyohlala kulesihlalo noma kuthiwa babembatha ingubo eyodwa nenyanga yezulu behlala ndawonye kodwa babengazi bembatha ingubo ngoba bezokwenzani bona kuthiwa lathi imali ngena ilanga lifika lapha libuya laphayana emkhayideni lafika befundisi bangavuma malihambe liyombona umqali wendlela sethulile
kanti umkali wendlela bathi wayekhulumile wathi mangabe ehamba kudinga zabuza udokotela akhiphe inhliziyo yakhe ibekwe kaZulu ukuthi yena inyama yakhe izolala la ekuphakameni. Ngempela uthi abantu babevalela ilanga abefundisi ukuthola idla ngenkani lafela monda uthulile kuyise laphuma laya kufuna udokotela uthola abuya naye lathi malifika nodokotela la ayibona engasakhulumi nabefundisi uthi mawabhombe wathi hayi udokotela akahlinza umuntu onje akahlinzwa nje umuntu onje basathi yabheka ngoba bethi bazoshintsha inhliziyo yakhe lapha emkhayideni wathi cha akahlinzwa umuntu onje hawu wasethathwa ezobekwa la ekuphakameni bahlala uthi ilizwe liyahleka lithi he boke babonda abantu bakaShembe uthi uzwe kuthi abathi bengasanakile abantu kuthi ayasho into kamayekisa seyiyothatha le ngubo umoya oyingcwele yathi baba ngikulo washo ehlele eminyango wathi washo kuphela kwaze kwashona inhlambelanga elokeshe ekuseni abamazi ukuthi ukwenze njani nabo ekuphame namamanzi akakhethwanga ilanga lamalanga mhlali yohlala kulesikhundla uthi kwathi ushona welanga bemizwa engasahlabeleli kanti sephumile waqonda eThekwini uyahamba uphikelele eGosberg la yakhona efuma legama kaliyekanga uthi umkhokheli olapha eGosberg babe semasamini umhlaba bahleka bethi njengoba ehambile uShembe bazokubona uzokwenza njalo uthi ayezwakala insizwa isho lapha kuya ko7 komthambeka isho yobaba ngikulolu hambo losithi ngiyendezi uthi sathi hawu wenze njani beke emasimini behlakula washo lo muntu wehla uthi bathi bezwa la ephakathi komuzi bezwa nezingane zaseGosberg sesihlabelela kanti uyena osephathwe izingane zahlabelela uthi sabuye emasimini safike laphathwe izingane uthi sahlabelela kodwa waseyathandaza wasebuza kumlidi wathi mlidi wathini ubaba wafese umlidi akazi ukuthi wathini ukhohliwe manje wathi watshela umlidi hawu baba sangashona ukuthi cha hawu wathuleka kwahambeka waze waphuma abahlakazeka wasekhumbula umlidi hayi wakhuluma umkalo wendlela wathi makhothe efika kuze kuthathe lenkomo umthambeka aqolwe ngawo lenkomo umthambeka nempela wathi mase ikhuluma lento lo umlidi olusele inkomo uthi ngempela yathathwa lenkomo yaqolwa ilanga laseleni kuthungelwa imnazaletha lembatha lazodonsa lebatha lakhe phakame njengoba sinjena abakhethwanga abantu libakhethwa umoya oyingcwele ngoba nenyanga yenzulu abukho wavela wayikhetha naseniyikhoshile ekhaya yabuyiswa inkosi yamankathi yamkhipha ngenkani engasakubethi bazombulala inyanga yenzulu lapha eshowe bebhilitile ona amanazaletha lawo wafamkhipha wathi gothoya mwehlala ekhaya lakodwa inyanga yezulu kanti izothula ilanga maselithulile mhla engcwatshwa laseliyabuya seliyalandwa inyanga yezulu yahlala imntakamhliziyo wafika emzimba mncane omile ethe khatha laphansi komuzi wasethi kuthina ngoba ngangikhona ngizandanga ngendaba wathi kuthina thulani ngizotshela laba beyinkomo ngoba nizothi nina wanipha abantwana
ke kukhulume laba beyinkonzo ila wavela khona ke amabafundisi nomsilithi lo webesemsakazweni wakhandi imsakazo bakhuluma wathi wasesukuma usikhakhane wathi lo besifundisa naye wasekhuluma lento bekade ngiyikhuluma ukuthi kwaphoseka ingane lapha yana bona behleka ukuthi wafika wayilo ngane waphosa ishe yavela uthe masehleli yana wase egodwa wisesehambile njengoba nginitshena nje uthi siyazizwa sezwa kuthiwa sehleli uthi usikhakhane sathi masithi yombheka wathi usinike ihlalo sangavuma uhlale ehlalweni uthi sahlala phansi uthi saxoxa naye uthi ngase ngiyabuya sesiyahamba uthi usikhakhane nizoba noJoshua abayisihlanu mawukhona lapho mhla siyibeka inyanga yenu ilanga lamalanga nizoba noJoshua abayisihlanu kule bandla wathi lehlala phansi usikhakhane wasukuma insizwa yaNgcobo nayo lapha emjebheni ngiyafika beka lamagama ukuthi nayo yathi mayizwa ukuthi uhleli yeza umbheka uthi wathini ihlalo yangavuma uthi wasethi umfundisi wakini lapha yana unemali kaShembe u20 rand imoto imali kaShembe ayihlali umuntu omtshela lo mfundisi ayibuyisa imali kaShembe uthi uNgcobo saxoxa uthi ngithese ukuthi ngiyahamba wathi awuhlale phansi nangu lo mfundisi edlula la awusekho uthi uNgcobo wathi nawe uyagula lo mfundisi ngimshiya khona ekhaya uthi nangempela wathi afika uyile umfundisi wahamba emhlabeni wathi ngabusabuya le mali wathi ke nani uNgcobo nizoba noJoshua abayisihlanu esamtholayo oJoshua lapha kuleli bandla ziyasonza wonke ngaphandle kwenyanga yezulu yangena umntakanhliziyo wangena naye ekhishwa umoya engafuni ukuya entabeni yetha sasiyabheka sizoya entabeni asiyange entabeni sagoduka kodwa kwathi mhla ka17 wangena umlilo kuyena oshisayo kokuthi hayi phuma nabantu muhambe uye entabeni hayi wafesa uzoya entabeni kanjani enze njani futhi ade bekumfowabo hayi kwafanele ukuthi ayikhona umlilo uyavutha kuyena umlilo uyavutha kuyena wathatha inkosi yakayuswa inkosi yakayuswa lela emlwandle kwayona etrayidonsa ubhoko nezitsha bengekho abantu behambile yaphuma yakhuphuka yaya phezulu entabeni sathi sizwe mhla ka17 kwathiwa inhlangano ikhupukile entabeni nangempela yakhuphuka inhlangano sayihlalela nje ekhaya yazi yabuya inhlangano wadlula ngomasho wabheka eGosbek ila ikhona ngiqinisile ngitheka ukufika ko5 rand ngalezo lakaShembe insizwa yakithi la ediphune emakweni ngoba phela lapha ngitoyifihla eyangakithi lensizwa yabulawa imoto eGoli bayakhona bayiGosbek inkolo yakhona mayibulawa imoto insizwa esifike yamthola uShembe lapha ya uthi uShembe ngeke ungenele ungabhabhathisiwe hawu yabuya lensizwa yaya kube mndeni nafika batshela ngathi yafika ekhaya wafaka khona le mali ewu5 rand oyiphepha angizange ngabhabhathiswa umuntu lo wagcina ungena emfuleni emkayidini ayithatha le mali ngafuka ngaqonda khona ngafika ngathatha umkhokheli wami intombi yakadube lapha ngakithi mkhokheli sekufike le ncwadi kanjena hawu nangempela wagqoka umkhokheli wathatha iziphila zakhe saphuma naye sashona ensuze sashona emvoti masilaya emvoti nalo mkhokheli nayi induna yakaqwabi ikhona namanje ukhuzwa usekhona yena uyamba nomshumayeli wakhona ugaba lapha ejeleza nabo babizwe khona kulo muzi wakaNgcobo kulo muntu ofuna ubhabhadiswa sombhabhana umuntu engasekho khuluma ngathi ngezwi lakaShembe hawu masikhuluma nogaba nawugaba uyakhona senyuka masile ekhoneni lensuze lana phezulu emvoti nangu isithempeli elakho umakhathini unomkhokheli wakhona lo mkhokheli ulona umamashange intombi yalapha embumbulu egane umakhathini naye iyakhona ihamba nomulozi safa sesiyisithupha lomzi emakene etiphuli lapha hawu safe senze uvuka nathi nangamagospel azobona isimangaliso kokuthi umuntu angabhabhathiswa kanjani engasekho ngathi asazi lutho futhi asikhulumi ngalo ndaba hawu sangena senze uvuka nathi sawuqeda masuqeda namagospel la wasethi ugaba kumina Ngcobo ngathi mina wathi yena lento ezokwenziwa la ngiyazi ngathi mina ugaba umthala nasenkolweni futhi umthala nangokuzalwa nakumina athi Ngcobo into mangazange hayi abantu bangayizwi into enje abantu
saphuma masiyaphuma awulo mntwana kudala wangcwatshwa namasoyi lawa asabuna hawu nangempela sengibuza igama lakhe ngase ngithi wafika umoya oyingcwele okaShembe ngoba siyaba nalo unyazi lolu ungalesemi luyasala alusala unyazi lihlala nawe ebusuku nasemini ngafana ngathi ingane zamagospel bathi abantu hambani yokho imbali mina ngicabanga ubheka bezayo manje ngenza ubheka bezayo kulensizwa yakangcobo hambani yokho amanzi ngamakopi nembali nibuye nayo zagijima ingane zamagospel zayikhaya imbali zabuya nayo ngathi manje buya nayo imbali ngase ngibuza igama lakhe lensizwa base bengishena ngase ngiyogubha ekhanda nami ngiphethe amanzi lawo ubhabhajisa sengwabusisile angazi noma ngenza kahle angazi noma kwenze njani kodwa sengiyabona ukuthi kwakungenzi mina kwakwenza lona unyazi lo hawu bathi bayifika ingane ngathi qala labantu abantu uthi inkosi ibusise ngamanzi balizungeza lenjalo umuntu bazophuma bathi mabefela ngokumina kuyesanga ngathi ibekeni phansi imbali bayibeka phansi ekhanda lakhe lo muntu bayibeka baze baphelela labantwana ngase ngibuya sengithandaza sengibusisa lamanzi sengithandaza ngayombiza ngegama lakhe lo muntu ngathi sengiyabhabhadisa uShembe uthi angizobhabhadisa nami ngamkhela ngamanzi ngalikhela lonke iliba lakhe ngalikhela ngaze ngaliqeda ngathi inya leliba ngase ngiyathandaza ngaphuma ngahamba wabaphendula abantu bakwabo bame khona nje lana bayangizwa ukuthi ngikhuluma ngendaba yakwabo bangamanazaretha namhlanje sikandaba enkulu manazaretha aseyithande le ndaba lelo ibonayo njengoba umbona ehamba phansi lo mntwana akahambi ubaba ngoba kunjani uhamba uthwele imithwalo kamqali wendlela wehamba phansi umqali wendlela engagibeli lutho lapha ephakameni mayeze enhlangakazi noma ebuye enhlangakazi uthwele lo mthwalo kanjalo uthona wenziwa yini ngibonile kumina kwenziwa yini athi bephuma lapha ethempelini andize angahambi phansi thina sigijime ngamajubane la ngemva kwakhe sigishimelani ngoba uyahamba phansi mawubheka kahle uthi ugijima nje kwenze njani wena na mayihamba phansi hayi uhamba ngomoya oyingcwele njengoba umbonelana njena uphethe umoya oyingcwele yiwona lo hamba ngawo lona umoya gijima wena uthi yagijima kanti uyahamba awuzange ubone siyakabheka bezayo sathi masekhe emshefeni laphayana wafika wasithatha khona emshedeni sathi siyadlula ezansi lapha sasibaka indlela kodwa uyahamba nje mawubhekile futhi hayi ukuthi ushahile kodwa ishubane lapha kuthina ngemva liyamangalisa ishubane lapha ngaphambili kuthina liyamangalisa ngani ngoba umuntu walapha wasezulwini ngitshela abantu abami njengoba nilana njena nibhabhadisela lemndeni yakini inikelelani lemndeni yakini engasekho musani ukube ningabanikeleli abantu bangini bahlawuleleni abanamatala nibenzele konke uzobona ngeke udinge lutho nasi isibusiso selanga uyasibona ukuthi singakana nami noma nginamodi kodwa hayi angihlupheki angihlupheki phathwa lo msebenzi wanginika khona ebethi ngwasentokozweni ngathi mangithola igama sentokozo ngathi mina hawu ngathola ukuphakama kwesibili ngifike kubantu bamasemakhabeleni bengangazi laba bantu bangemukela ngesandla ezimhlophe nenkosi yakhona yangemukela ngesandla ezimhlophe nenkosi yakantazi yangemukela ngesandla ezimhlophe nabantu bonke bangemukela ngesandla ezimhlophe bawakha umuzi kaShembe bawakha umuzi kaShembe abantu njengoba namanje na seyiphinde yakhuluma inkosi le esinayo yathi hayi icela isitesi manje icela isitesi namhlanje hayi uzosibona abazinikela abantu bagila umhlola khona insizwa yami lana ekhona egijima yonke indawo uzoyibona lesitesi bayayinikela khona ingane encane ingaphansi kwalabafana ngani phethe iplane neplane eyokwakha ipulupeti ayisafuneka le pulupeti lapha enhla phakathi kwemzi wasebuhleni ibengane idroyile nalesitezi isidroyile lengane lesitezi ingane incane lengane iyakhala umuzi uzokhala umuzi kaShembe bayayinikela ngathi ngiyabiza siyanga lapha ngafika siya ngamakhosikazi aka 14 eshaya 9000
waphuma umfundisi angimbonayo noma ukhona yini naye usebenza lapha kahulumeni wafika wakhipha u10,000 leyo mali siyiqokelela ukuthi ayihlangane ngoba isengiyazi ukuthi asisuki singapheleli imali yeinsimbi ngoba kufuneka insimbi nemigodi nakho konke kusho ukuthi bathi 1,000 awu 1 million awunamsebenzi walutho sakha sisebenza le million nani bantu bami ngihlanganiseni nesisakhe lesitesi senkosi yasekuphakameni ngoba kuumsebenzi wenu nisibusiso nonke phansi kwenkosi yasekuphakameni baba hayi sowuthi angithule nkosi yezulu sowuthi angithule baba sengibuyisela kuwena nkosi enkulu yakhe ekuphakameni la ngone khona baba ungithethele ngumuntu wasemhlabeni wangikhetha baba ungithanda wangelusa baba wanginika lo msebenzi wobufundisi ngingazange ngiye nasesikolweni ngingazi kodwa imisebenzi yakho yonke mihle yonke ngisho naphansi komzika baba imisebenzi yakho mihle baba ngiyabonga baba sengiyibuyisela kuwena nyazi phezulu akube yakho indaba amen Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizobala inkonzo yesabatha semini ngesihlabelelo sekhulu neshumi 110 zocela umvangela unzama khona lapha ekhaya asihole ngesihlabelelo inkosi imbusise inkosi kusupha amabangcwele
ngathi inkosi yamakhosi ubuyile umsanzela kahliziyo siluqhuqhuqe ubuyile ubhubela ohle emazwini wasoba kwande ebantwini zonke isizwe sithi lethe ikudlangudlange eyakithi ekuphakeni egudesi intaba ezomkhamlathi ogebhula baphathi kwelasemzumbe kwakunyoni zabuya phezulu abafundisi bephika lelivangeli bakhishela itestamente badlule amaqede bavuma bathi indaba isemphakameni ebuye nonyazi lwesinu maqede umthetho ohlaba usemncane usumdala ususaba abaningi basababizana kodwa bathi inkosi yamakhosi